Channel unjo kamal ka Nuer TV channel and manduni chankot nyak amali anong rhino gwasame ka Nuer TV te konkeler mbukona link SPLM-IO leadership in Akobo reaffirm support to acting chairman Oyet Nathaniel jenda na baling gwasame netin kontila kume SPLM-IO tintira wishka Akobo no she can support the NK chongodan chungan kel kajeka Nathaniel Oyet chicken lat den gormon bananywa kel and the manduni chankwa nyamale anong rhino gwasame and wale chanka jandangro ko pay badak ron kin dangro udi jandangro udi dich bana jome bana jalinkel take right michalat gwasme mgor konde kodan ling kide kodan palping kadiyengde kenyam biajaling ka to english ka do badan en shajalat keja bana kule nyoko we ka do badan de ko lat keja ka tok nenetnas. The leadership of the Sudan People Liberation Movement in opposition, SPLM-IO, in Akobo County, held a meeting today, reaffirming their support for the party acting chairman, Honorable Oyet Nathaniel Perino. The meeting was led by the Commissioner of Akobo County, Honorable Jimmy Kwetmakwach, who also serves as the SPLM-IO chairman in the county. Among those in attendance were Galwa Gatkekbim, Honorable MP Peter Yen, Kwang, the County Secretariat, Payam Secretariat, and the Youth League. During the meeting, the Akobo SPLM-IO leadership distanced themselves from the SPLM-IO faction linked to the Palm Africa Hotel under Stephen Parkwall. In a statement issued after the meeting, the country leadership declared that their loyalty remained with Dr. Riek Machar in Durgon, the detained SPLM-IO chairman, and Honorable Oyet Nathaniel, the acting chairman. For those still in doubt, the leadership of Akobo County belong to SPLM-IO and not to the so-called Palm Africa Hotel Group. We firmly stand with Dr. Riek Machar and Honorable Oyet Nathaniel, the statement read. Dr. Riek Machar, the chairman of SPLM-IO and first vice president of South Sudan, was recently arrested under the order of President Salva Kiir Mayardit. His detention has created political tension across the country and uncertainty about the future of the peace process. Reports suggest that Kiir Mayardit government is unwilling to release Machar due to ongoing political differences, mistrust, and dispute over the implementation of the 2018 revitalized peace agreement. International mediator and regional bodies have called for dialogue, but the situation remains complicated. Political analysts warn that the continued detention of Dr. Riek Machar could deepen division within SPLM-IO and slow down national reconciliation effort. The statement from Akobo County comes at a time of internal party struggle and national political uncertainty, while reaffirming loyalty to Dr. Riek Machar and Honorable Oyet Nathaniel. SPLM-IO leader could continue to call for unity even as complications around Machar release remain unresolved. Joba lingwasame atadan en chalat keje anu shiretin konchi tire wishin winemi ka Akobo shikarodian jako biken Dr. Riek Machar biken support through Wudishal Kame Nathaniel Oyet agenda na ban linkel gwasame ni enjom chikana mone la leadership dung South Sudan People Liberation Movement in opposition ke kume mentre wika Akobo County ken chikadol chikandol pan no ka chikan support den chikana kam party acting chairman Honorable Oyet Nathaniel Perino. Honorable Nathaniel Oyet Jaramadan ela kuer and ana gu Dr. Riek Machar which ka South Sudan ngay ne dial no Nathaniel Oyet rami momi bere ball leader jala roja joja long kata dan en le dangwani ke je re jata me bana jega no chikan lad no chikan gorno biga chonkel no ke kume Nathaniel Oyet wa meeting amo cha latkel ke commissioner of Akobo County Honorable James Kwetmakwach Kweradan en Kef Akobo, Honorable Queen Makwach, Jaramadan en La Kweren Winemi, Melade Long, Kadobadan, and de Kum SPLM-IO Dera Winiam Kaja. Kajo Kukon Lingwasame, a Wadolamo Shajadul, Re which Winemi Ken. Dola Shadul Shaladun and Akobo County Commissioner Honorable Jimmy Kwetmakwach Chonkel ke kume SPLM-IO Marwaik Dr. Riek Machar no ne dialen konen chika Chonkel Shaladun
tigalwa gat kek biem tetin Jordan Shalat to Honorable Peter Yen Kwang Tetin County Secretariat Kepa Yam Secretariat ke ngwani tin kontin tere wish and winemi what during the meeting ka Jordan Shalat gwaseme shinetin kontila kwar Akobo ka kuma SPLM-IO leadership wa ken chigarudi nan ke kuma marai ke wude shalka me parkol ke Palm African Hotel faction nete konde jeti ay ku SPLM-IO gwate dan shadol chajedol tin me ba parkol ba je kula kwanya la kwar parkol jena jara medan kwanke me cha doctrine ma cha je yen re wike juba ka jom shalat gwase me shalat ngone ne wajen ano gwade kwanga je wajen kwa prejerije and parkol ka jawdana shalat antama chinetin content re which ka Akobo ka ku SPLM-IO Tiraike Commissioner of Akobo County Honorable James Quet chigala no shunken kel ke SPLM-IO chairman la Dr. Riek Machar chala do chigorien nan ke kum Eastern Parkol ka jawdana shalat ke ka jaw ko kon gor gwasmen o lien kone ngai konen go nishang la tik dupti ba mal ba kalat ke ka jaw ma chalat gwasme chala do ken sikene declare no loyalty dien shunken kel ka Dr. Riek Machar ten durgon Ramadan en cha yen ko ngai konen wona ne Dr. Riek Machar ngo dare ti dien chu mena tama kana kolun ka shungen kel ke Dr. Riek Machar ka shungen kel ke Nathaniel Oyet Ramadan en la kwere rode men good Dr. Riek Machar we ka South Sudan ka ku SPLM-IO kelio chirme ngai kone metene itmo kunmadan le rode ke leadership nan te ka Akobo County la ku SPLM-IO kanit content ngot kamro kan tama ka Akobo diga gwase dan cha kwin makwa cha ja kam kom chirme ngai kon diale la kom cha kame kom milat keno jen kom kume marwai ke Dr. Riek Machar do badana kam ga je lokoje no bnaro al re wichin winami cha chu guje no jen akam go kom mo ko bloina bakule tet ka dobe dan ko cha guje no dong mi cha kom cha jo kam ram kel ke SPLM-IO ke SPLM government go gije no de kor de gaten cha chu la do ne ala en kom mo akam ka je Queen Makwach Ramkel Kum SPLM-IO Mimo Amugwa Belong and Tama in the country right corner Kument Revika Akobo Ajan Kumandan Melet Chedengut Pin Dr. Riek Machar Chiremeshane none ngai kono kwadia chaka which take a exile in Tama aloch na chigorian bala wona kana senelo yet wona kana tin kokien tin kontin tere which ka South Sudan te konde te pin Dr. Riek Machar ko me jirame mum tere wiki juba bidil ngada no jin jirama bit yena mi jirama shunke kume Dr. Riek Machar ko chaje gorno bane dialo kontin te ka kume Dr. Riek Machar cha gorno ba kanen te karar ajen mukuina nen yoske par ko no bala ramimo la kwer ki Ramadan en bit kel ke kin yari de lo kala jeno jen lede alaram kel ka kume SPLM-IO dio je te ga jo mishalat wude shal ke kol manyang juk dio je shajeling la kol manyang juk te ka roy mishalat no mi jiram la roy ni la ka guri kitin kolat ke re kuma ka South Sudan ke kui Dr. Riek Machar ko den yala kon gor kon at this time gor kon ban kon lat ko den ban keling enno Dr. Riek Machar church meteri sha kamemo kon tam de ko lar no te ka pe dangwan we ka pe dang de tamare ti jen ka kan luk de kan luk kana charge ba hul jogono jin ba je panish ke der na na chila der menena batel mishalat bad matin kep kono kantine ka ku mi warwai ke ma yadi me ci kana la de kenena ken Dr. Riek Machar jen men chalat jen kene a criminal case yan ke je jamo she political case ban ngai ke je wi mon ne yal no me yan je ke je a political case but kene no chikan fila de wona na entama ko jen yan ke je ka dur ngai ko na system man ko yan ga Dr. Riek Machar ka dur Dr. Riek Machar betre ti jen amenimi chaje kon luk mi chaje luk yo akana je dur ba Dr. Riek Machar ba je kula lon Dr. Riek Machar no ba je lon wajen shangaran waje lon wa ba kom nan te ke je no baje kulle nyoko maklo ke jeje wude shalke e parkol barayna moy kone kenene en Dr. Riek Machar mu waye jigder ken baje relief ka position nan tetin baje woy ka vice president shebelo ngoda la kwar
so gwi yene di entama gwantaru met yoga jeno jin baji kon look mu aji look lo chai jegder then baji yen kanga ne dial very clear long ano tidial George terken kure dane to ka Nasser kur hali kana kumna fonde kirma yadit ka do mu se gwi jeno banwer ba kana ko by the way chicken jansa chicken ko already kenidi kon la jang SSPDF ko me boka yakarenal mena ka yaka war boga yaka chemical e ngodo den ngod jor tel mo ngod jor so nyodo jen wodi cha kume me roike e dakte mo cha gorno jen baje destroy enga e kirma yadit mi ramano go to no bi malu bene kir kana jikwar dio jen o sheshi kenede kon na hali shore shi shut keje ano yeno ngane national unity ke national force no ngene denen content chala de o chalom gwakel ke cha mat ke dor gol no ngaje achimo kume mo rai ke jankoro den banamo karlele kananok in the state chu point kim yadit chu jangnga chu jangne ten kon tin laneka no chu kon chu ngaje no cha kong shora le cha jak no ka sha wudo de den en la wud tet cha nyom jakaje Johnson loin ne dang rewri chwaga jakat ke e me dane jakka je jakka ko kan bikan ko kep tetka hali ka Nasser that was it and gwata mo chu kormo chu to ngai kon istor mana chora lat barayna menti to gwasa me en wo ba Dr. Machar baji yen gumishit kan mo ka dur ngai ko no joje nyu da jeno lugdien ken nyirian ke Dr. Machar ko tel mi kuje mi all the medias right now right corner ngai kan madan le rode ngai kan no Dr. Machar a innocent person tel mi jeng chalat bar netin kone lat ke duire ken it content kwa Dr. Machar kwa jela gang reti jen kachi kan gorno bi mal beben kene shit kala to de larno ken kaneti sha mal sha janok lokano bi mal beben lokano de na de ke shenga mal rewi ka South Sudan ajen menene yik ni be dane shi dor che to ko shenga jeno bi korbe to ne by the way dio je kirm yadit ne ko la ro jen pele long tane jamala pele ke janan okay pele ko jen me shenga jeno che Dr. Machar che tiaka yende sho kume mala kume Uganda UPDF shoje no re wika South Sudan de je kon dialnen yo kume no kume Uganda tremeda na chalat ke 2013 ke chalat ke 2015 to 16 chojalat ngeje no na me chebe en well chebe gwa bu kol betedi betuok ngekena telemi kwikena barayna mishit kana mo ngekena la tuok no na membe la kur angu me jaken Dr. Machar ko bo went through a lot na mi gane te gor de gane jono chine gorno bi mal baja tan bare biaran biaja pel ke biaja pel bianong reidun ba ne ka dial ni ka dial bo ban pin thinking that man chala de to ram peli ram jo chingu e tela kwermu te kaja so jan menen kona tema ne dial te ken wukan ka kum kin yadit ko de na tiga dwal ke kir but not a cover though ne ko ante ka cover shun kana bum ngai kana kwar kontre ka ko kene de kon bom tenga tindial kon lat karodian ne de kon te gana se ngai ken madan la rode ne de kon tinte ka fan ga ngai ken madan te karode tilat lat karodian so de la rone ne kwar kelen tam kene de kon ngai ka tok malat ke kum kin yadi dino goren je no banwer bakabat che goro te ka mal mi banong re winware so na me de konte ke chonko de koran gang ka do badan en tikir me yadit che gorga jeno banat bakabat keja raina murai kona ta Dr. Machar re venerik re benokore che jang South Sudan ko betekamal jang South Sudan ko betegungu betekarik kejano kir me yadi de janate ke election me balat queen kware baje kula ladide queen kware ke kuje me chaje de lat ko ngai kon na me tactic kir me yadit medan me kwaje passport e kir logo mon wo ba queen kwar baje lat chukana bele me Dr. Machar mo en wo cha queen kwar cha de blat Dr. Machar che kul log wenadien duno Dr. Machar ne je o kir me yadi de me banat bakanak netin kon tin ala civilian shirga meche chuto kan tama to gana me ko logo jeno binaw ka 2026 atina kamal go by the way pin mete kamal a chimal je deten alo chala ro te malteten ngayen tin ko la tokten
la take ne ten kontin lat ke ti jak men gor ken chikan malajek ko ji pinta kamal cha bunuk mandana de kan lat ajem la dwal kenesen kontin la ji jangnama mi cha lat kamal bi ken lok bi ken ta gan smart chimlat ke men ta me kuma kirmi yadi ti jiyuen shika rajano Dr. Machara lon keja ti kan lat but still shika benen season no Dr. Macharjan yan ka jaka dwer mishalat so mi ram yan ka dwer mishalat en point Dr. Machar ngum yan ka jikware ngum woy keneka ka la power sharing elatke ngum woy keke bikane ko ken bikan nga nyoko mo kwa inken kamo mi cha to no jen yan ka jaka criminal case ano dia je de chu yana point de cha pade de cha de le destroy ne je ko ramati pade aramimo mi che mal che de goro ne de je nan dormo ko dorom be churiaw terambro le jeten so mi chino mo chale de chale e politique chale ngot ka criminal case so de kono tijeno angumi yene na keje neten koken keje no odu ne criminal case so me Riek Machar la leader ka chami je ke chuchap de chu yene Dr. Machar de ne de la kontin tereja moka de atin te yen tama wona ka pot kang ne kan dia de ka loin kan dia de ka barar ke chaga de yen bon in the first place de chu jon Dr. Machar jina chu der michelat baji nan ka court bay nan ka kuma de je chu yen de chu ngaje no Dr. Machar ka wala cha yeno de duer na konen chelat de ka chu belat ka court ke ko ngu ke gwa dan la na yen katen mala lo lat katen but kan lat en mishikana mo tikan gori je no wodi bikan en ramo mo mlalo yal ka Dr. Machar bikan delwoj apart from Akobo gwadi cha kwen makwach cha je kwantin en kwen makwach chiran kirmi yadit ngada je kwa chiran kirmi yadit but cha je goro no ne tele de mbuto ka Akobo chetke men ngai kona la Dr. Guy Cook gwadi da ne kwen keje cha je no jino na mal to jongle so ko kujemo ko goro jen wobi malwe pen point de en Dr. Guy Cook che goro no dong te ko kur mbuto ko ba en min la reality mi cha tuogo no cha no kwero dien che de nyur ka Akobo goido Ramadan en cha latlet e kwen makwach mi mo loyal ka Dr. Machar ka ram no ka bo eneke medan che de bente ka no kwen makwach shiran SPLM-IO badaran SPLM-IO nika chob da bor me chobo bor cho kuma shojalat ala kuma pade kada kuma SPLM-IO shojalat nyu the loyalty de ke Dr. Machar chuma no wala ngode ba chunga ke Dr. Riek Machar so menyo do de ne dia la koken de ka pelbo tikamen sha queen makwacha ja palo we kwam a George jendo be dan china kula ral ka ka ko ko ngai je ramkel ka pade dunga SPLM-IO so jo me link on me gor ka jeno bi South Sudan be te kamal ka jen gwasme pin kirma yadit jen be Dr. Machar be jelun bene dia la content rate jen be kalun and then banawo ka 2010 peace agreement e gorke eno de lat brana am right kona ne ideal international community European Union one United Nations kan dia ne dia ti chikan la wona ne ci male da ne shatan kire kan Riek Machar che boy ke che fail kodi ti kire che look no ba mal ba jalat right now kuma SPLM-IO real karodi ne ka ko men bukan la this time ba jeno bika tere kortele ka option odien ka jawdan chikan lat option ne no buka rodien gang ramu ke ria dan tikitin bo jeng ne kor ko mi cha korun cha yen ka guru jeno ba padun ba jabat no la be jelo ngono dong mi chikan Dr. Machar mi kan nak ke chikan jo chawi da dien tidin chula ro ke chi pad je ted cha fail but te mi chi pad be fail ke je janano ala pad mi cha je kamrar ngai kone ala rule ke policy win mon ke jen gwasame ana ami jin ramimo te ka party ka cha padu cha je dongrar cha je joch te mi la le ko ba je ko recognize Jin la kaji dor. Tigamen tiga Thomas Rilo te dor. Right now, cha no go no de jo de jeling. By the time ba jo da ba jeling ka jan tame me. Ko ter kan kor. Mi jin threat ka kum merwech
akana gor no ba men gori ba je gor no ba peace mo ba je lat ban mi bene jin bang tele party dominated me de nok me de value ye ke part da kuma char man bi ken right na ba ne tin kon shunga je ba di ni dialen kontin je shunga ke me yadit ba no dialen konin shung kora amana janglen kontin chung ke da kuma chatin ngat ke da kuma char no be kuma South Sudan be je normal e che bile nan wore ka karodi ngai konen ot ne wala gwe no mi da kuma char cha la kwer kiram sia kwer kan wor da la nan wore ka never it will not happen. South Sudan did it 1964 tribe ya do goro biya nyin wi biya ka chamala yen che malat ke kira tama. This is the reason why wongwana we ke je ka long ka gor ke jeno de ka kapchong ba cha je gor ke me yadit go na jeno de be kume mala kume SPLM-IO bajabat jen muku yen na tama che Nathaniel Oyet che je jo chere kuma ka Nathaniel Oyet tama te ne ka ngude te ne ka te de lora bang te ne ka te de bang jen ye te de lora bang te lora ka ne din ko kien me jak kume SPLM-IO ka one be karodian nyok mamat karodian be karodian jam gwa kel and then we can mandande ken lat we can lat. So option dia na wodi bika kor bi keneter mo te cha dak mo char chaje luñ. Those are the step tin konti tinatama. So mi jini gwi jane dia le no cha kume SPLM-IO chaje jo chaje yar cha no go we niam ajeno gor ke je kume kirm yade no badil gwi no me kume dak mo char mo ngore te teka. So na me test ko rema char chaje yen te gane te gor ke je take a jikware and all those questions carton and no by luñ can we charge bulun right now nobody know but luñ de beteke de nika luñ de beteke na itin kono work je min no kering ma char bana advocate ke kwide ba je la international community ba ring ma char bana ka court ko kir te doctor ring ma char che de manaka me de don na je complication and the thing mi ring ma char che je nyot ko mi ring ma char che nyot amara mi log ring ma char irun der do de ja yat kir mi yadit ko mi che to no ba leader ba je take out a man leader ko ken bo they have to be worried kamana na to ka jala lat kno yena mi te mi jeng mi shalat ka kwera mo kweru je dit bi angaje no di managen kweru no mo bo be je be to ko je so na me shi me de go wore je an go bi ken handle ke jen kwina ne na tama tere ti jen lel kana ma chengna me lokana ala wa ni tin kontin la ji ke European Union te jom ji kan lat e kana ci ne raje long gon ne tungwan melat kamala ne je me ne re wich ka juba binero ke kir binaro ke jen kir no jina no mal transitional government alat ke jelat a constitution atoka la permanent constitution mishala da yo la laranje me na bana ke next month again the same thing ballot but chargelet tele millet kana so ba kula togodi ka ba enidi tele ending so ending nudi mishike da ruma charge kana luñ again do dan be mal bateri be ben kaje another thing transitional government shade we won yam latin chalke peace monitoring you know Kennedy te chalele join monitoring and evaluation committee ni ti tin content kwa mal kwa jele gwech ta wege. These are the people din kono kwa kir kwa support ke amana Africa Union tam chika mat ke kir amani gat ko ken la jorne ke yutan din mala din so jo me gor jen wadi yen ling en wale ka jodan en chejje ke men shanong ne dial konin tere ka Akobo chika rodian Jacob ken chonkel ke Nathaniel Oyet rei gwatame bejeme mungu datrima cha telwa yename amani mi chebarar wal ka kuma metere wiki juba ka kuma SPLM-IO ndo dien moro ke par call right kan obi ken 2018 peace agreement bukan lat kel ke kin yadit lo chicken doctor ma char chiga la dier ke je e kan be ken implement do ba ko implement ke je mo ka ngo doctor ma char te rar ramdan la kula la leader ramdan cha kula kwany e chen ma la ken no mo wa kamrar e be par call e be berar ba reng ma char ba la gwade all those things are nonsense. So jo me jandan gore de nywa yekel anda manduni chang konyak an wala e shanka jandang ro ka pay wadek ron kin dang ro ide jandang ro ide dich gorno jin belatin content be ka nywa gwas me kan wa TV tuje pore jeno bi nywa ne ko ken ani bana te kamal bye bye.